Mantap, baik kan ngerecek ada. Ai. Jangan sampai lawaran. Aduh, hewa, makanya ditarik. Senang, hewa. Hasan hujan, mid lah. Sing kita ngomong apa? Hidup aja nih, sekat covid deh. Yang menjalan, kan nggak benang hijau. Biarkan Tuhan yang mengatur. Kemarin santai-santai, hidup lemah hujan gitu, ngumpul-ngumpul gitu nah. Nah, kita kalau nah. Saya gumi, cek tidang, nggak kuat. Ini marah jemu cek pakat cek minum ke kayaknya besek. Boy. Engken Pak Asep. Atau cek pakat minum ke kayak sewai-wai. Aja karena lepes setiap hari kayaknya, kan? Saya nggak tahu kayak lain cuma. Pangsing Pak Kaseh medeh ngawat. Lega malu Pak Kaseh. Melingih, dumun melingih. Oh, nah. Melingih, dumun. Nah. Ya nyawis. Angkan jero. Mabuk. Nudadian mabuk kena mau belanja kan. Ini mabuk pejabatan. Ajak mabuk harta. Ini kena wah tadi nggak timpal kan minum-minum bareng. Mabuk jabatan kan. Pak Jero kan pas dia ada wah sing tani ingat tuh ajak masyarakat. Jani di bokene marau yut. Yang pidan dijo man mekanik itu dijo. Kalau lu kan kene batak mabuk minum mau palingan kalah ragor, kalah pis kan uyang-uyangan kan Pak Jero. Pak, bang, Pak. Ah, ngerti jangan menyen dia. Hijau. Wah, sing neman dan mabuk-mabuk no. Sekat. Ango ke subak adini. Hei, minum malu nah kacawis. Woi. Kerang nih lo minum. Lo jaket tasan nih bukan kan. Peniki nggak jero? Mabuk nih kak ya. Yang niki mau minum. Paling rugi. Ukun tiang padidi. Uyang-uyang nah tiang majalah. Yang jero niki rasa tiang mabuk pasti jero niki. Biarpun tem minum jero. Jero mabuk niki. Woi. Adi jero orang sing mabuk, orang jero sing minum, orang mabuk adi. Mabuk nih kak ya. Niki jero niki rasa tiang mabuk kekuasaan niki jero. Mabuk kebenaran jero niki. Merasa paling kuasa. Merasa paling benar. Wah, yang jero dengan aspirasi sebab jero di betian. Kang Wang jero. Napi kena jero, kijo jo sumang aja kemo bo jero. Kaki aspirasi di bawah. Pengten asang orangnya nak len jelek. Nak bo aja ketole-tole masih nak bo. Tadi berangkat pentole. Tadi berangkat pentole. Mani-mani yendot dan dikasih dihormati sama masyarakat. Dingang aspirasi subaknya samai. Ngerti? Baru dihormati. Bawa ngerti. Nah, tahu nah jadi tut kan kena jero kan tut no. Kena subak tut masih aspirasi di bawah diserap. Pasti berkrimi. Subak di betian kena kita jero tinggal sibuk ngurus ibu pendidai ngurus jabatan kan, mabuk jabatan jero. Nah yang itu orang yang uli jani raga kemulai nyumin melajah ke melihat aspirasi masyarakat di bawah sing nah kita man jani yang masih ngore-ngore naga naik kenceng patut pejalan tahu bos selain kontrol yang di bawah kontrol yang di atas terus kalau kita lihat yang di bawah tahu aneh nah